Hi guys, Kardom Katokawi Panta. Pini kehedi 15 August lasi Independent Day katalon do matidi dag di fulong hedi goboysville long lasi pini bangke Independent Day katalon lang dunjipu lasi non bangke ke chesik aja elo ne nijerpi ke komala pate di nijerpi ke nipi pen bahini si lang dunji lasi non ke dambo pro chesik aja elo Tangte nang lang dunon handa ko PPC ki talon ma ko pima nang paklangon po aprang si te nang litam han si tami nang wisteng ne dela Happy Independent Day kadok ave phanta tangte nang lang dunon non si kita malang de ni phi bang non jisik tangte chatla hala phan kang hong ni bang ke tang alo ya lapuan vela simple hade lapula asi dam po de tangte nang lang dun bomo ke dam log guys ada pen sidam nei polo he arbe jang dun manon me karni so hoilo ta me non si ketam nang yo la ni pi pen bhai ni tang teng lang dun bomon ele pode guys dam logo yo Nini biar tetang lah. Nah ni pi ke? Aki balak ni pu. Dah ni nak pi. May I kindly request Honorable Ms. Sister Sri Pavitra Rompi to do the honor of presenting the second best contingent to Diphu Golf Course Higher Secondary School. And the first place for the best census in uniform contingent goes to
Diphu Government College NCC Cadets. To give away the first win. This time announcing from the first place. Đang mới xem mà phi hả đang mới xem áo những chiếc mà được đó luôn em chỉ đang phụ đang pe punya blog lang kelan rela gomet hat cái đom